situation iko no turamo 20 naende tokoteba asante sana kwa banaintu. Right. Company of Safaricom, by the way, I just want to be honest, more appreciate yaba customers baino. Tali bantu bonse bakuinyora, in fact ko appreciate abantu bali bagerire bagendrete kobororo. I really appreciated you for that effort. Na inde kamanya ko batime mulinga ki Christmas muinyora abantu abange bwana bataraje kutware Christmas, in fact Bakwana nemboli bakemboli ile moyo kabisa monta yali moyo to monta keria tasana. I was watching it, I think was it Keumbu tuare tunaivas tukanda Keumbu, I think in Keumbu bado na Nyamache bado mononda agatenga hata mimi ndani yangu nilifurahia sana tena zaidi. Thank you. Yeah, maybe uniseko to background ingeto tumanye kuchikosoa asigenteke ya fraud. Yes. Fraud is house babira bangi sana. Yes. Lakini abokora ratu to aga background ga kegoro ya mpesa njurobo tumeki nini na kiekogera bakagenteke ya chire gocha baka igase kiaberege ku. It's becoming a pandemic now. Asanta sigo as tu ikire utura senga kigorunga digital era. Yes. Yani kiregento okokora sisi yago ne mpesa gutumia esi yago nero tu kiregento. Yes. Wotoka ukana machi mangana yestima wakane school fee shopping kiregento nesi meri yago mpesa. Kuizi nonye ne pikipiki kolina actually esi okora none chinyanya ne mpesa. Yes. Bono mpesa ya beiregen tekene sana sense yetole. Yes. Tali kenyuka mpaka world ingima. Aste utagutumia mpesa. Bono chimbinu cyatokire chinyinge sana. Safaricom mwenyene twatemera kwa chimbinu cyo protect customer chito mbai berua. But the moment to under the correct chimbinu chimbai beru na kuba protect their safety and their privacy na bakora na bakora na baro ba advanced na baro ngali to kora muina na baro mbande to kora kuibira customer chito. So iko na very challenging as much as ya to konyere convenience yeri customer kora kire ndasu kanansete na bakora babira abange. That's why tuare three campaign ile autoleroga ngakitokora to cushion customer chito nchi ba trap dia so webyo. Yes. Baba sokoba victims. Yes. Which is a fraud stars banga bunaba. Inubuna mwara kolira semere meye. Mbokora kibuli mokora fraud stars bagutumeka sana. Which is a customers beno kubaliana ni chibese. Litangani egento kiaberege Kongo sege kire direct no wakerwe simi. Monta wakerwe simi. Number 1 customer chetu njiri kulinga number ke ya mwakera. Ke number 8 customer chetu atanga 0722 000 Yes. Umuntu wakere simi ogotebinche nyarebe ngo wakera ndi ku Safaricom era ni yago troche register n'abantu babere gosoma abantu babere tuze kunyerekabisha. Umuntu jakanga ya era ni yane yo tuze kumanga ne yago epini yago nereri. Nande butambi pini yago ne secret yago koma yakuru pini yago. Mota kwenti yago sabe pini yago in fact. ID yago those are personal information to one the core customer. Igo ina ile mbinu ya bagotumia. Number 2 kwanyora abantu bakora sine promotion yabakora bagotumia either company gete ukwanya ni chiraini gete bakoni bagoteto na SME yago to activate ile line ye. Inkyo kurure SME yago inkyo kwa strange omuntu tamaiti. SME ne yago. Kwanyora through that bakoreke baiberu tibinga muri no mente ekemo nande basically gari story field abantu ngo twara bare mechando okonyora kerogo chiko register wera in remember pin yago ne siri yago tuonde bwensi pin yago kerogo register wera ini mweke bande askani bosina mega a register ini eyu akore kerago ko register mpesa mweki na bago gotomere start kikeri start kiyeri nero kobeka omanya gokwesimi yago ogote inaki bono bate pin beke pin yago tomo tebie pin yago pin yago ne siri yago nando konyora bangina bandi gosaba gakaba abagotu bachire mpesa akwende mpesa tebie monto naki ndete korusi bwate simi takwena na onde bwensie esimi yago neba no olio omosani na bakoboka mambiabe aguonchoke bono mno kwende mpesa mote ina kintete ko withdraw ngoroki no mete mno konya kworoki bukera litiko na bokonara ochake ko withdraw nai akonyora bangina bachiro airo monto we mpesa mote bina ki epini yanene yene luseri chibese chibaba bona abuno tokonyora chishide epini yago ne siri yago nande tokwena nonde bwensi esimi yago nande simi muno bwate iga beke epini yago lock screen
kwa manye yene password kobeke password nengi yango konyere chinsa chini ase simu ya kawaida utarangi ya kunya access okay nege ntonkireke by the way ya pochi la biashara maybe if you can mention something about it abakora bange kugetumika bale pako bono yaba raisi umuntu kusaba monte pin kumbe n'ekipesa ko muibera tutarenda pochi muri ngo kwanegoro ya pochi ngakibako iberu yes ntete ukwana se bado batabana gisukuru abayiburi abarongo bare target sana ngakibune by the school jego iyo ke message banana tukulike message bari wakasimi mtoto wako baleka ngose geometrical set ya bolire ngatuma pesa kwa hii namba bona nale gotebia abayiburiga ekara kwanyorire message usually nkonyorole you know no batu gosine head teacher gose class teacher namba yae ekara kwanyorire message yingo mwana ogo so urwalire na wako likinga mtoto wako ni mgonjwa tuma pesa tumchukue hospitali the first thing you want to correct and think tanga ni wako adekelinga akrange class teacher kyano watu namba yo mwalimu mubolinga message nanyo rine school ya rule bono asengencho abakora abamanyire psychology ya each customer yakari ko uru mwana go ruwade turikolengera likabere okura atuma kibesa arakora ki ararwali gosama temingo kore kanale turatuma geometrical set mwana gutahokora maths watuma kwa maja koranga ngobe kome wakero mwalimu kare wakore watome which is bad the first stage kare eboli onye yarure kereri osi yarure school get nimba to mwalimu okereri namba yae kara akero mwalimu yinge message ye neskubolingo neskuru yaru osine yobakora chances yoko nyano bakora yakora erigoro so that kwa nyoranga turatoma besa bona customer chite jigotoma chama koboli yori tanga ni kare eboli kwanza omanya karaki omanya gokorango ngakwa boli na royo ndena inde abakondi in fact rent montaga tebanga bono chibasiga era ine likonye mugutumeka gutuma rent twachenjirie uchi ase nambeye akabeke nambeli bwana montaga tuma rent ande yunero latest yunero ya ba latest ya rent no I think we can look at it broader no abantu abakoro soko nyora na watu relative ngumbu umuntu tanga ne apotinde emezigo ne na leta chibesa kidakere gaba barankilia nkonye nge 1100 ngangwa kanaiga immediately ngotomere bank litanga ni akrango umuntu omoiriyo yogo bwate ngumbu bulinga nayo airport kare namba ko tumya atari eri yo muntu oriyo you know yako banga ne eri na beko ba trick yake namba tumye tine ngao kwa makoro watoma ugochwa kero muntu ngumbu tamanye timanga nayo iko kare boli litanga ni utara kora keons kare bolinga ninga kero liyo ngumbu nimbo liyo muntu nde no yokabirenga na alikero message ye ngakirochere nabakonya wakonyekere utarayiberu gentungire na ndeta toni sistinga Safaricom te kugwakira simi gutumeke namba yo muntu personal namba namba igwaka ku Safaricom ire 0722 000 000 right ne message kurua se Safaricom tali kurua se personal namba yo muntu igere either ku Safaricom o sempesa na ndere go directing akora ngento gete ngego tebinga akora immediately to machi besa ujia sigete ndero kora you know message kingecho we are very clear na ndenge nto kubone clear yo manye no manyete anya reverse yarenge na oto tenga chibesa cyatumira ujia sole forward that message ose with reply with one or what lakini ndero kora bokoro bokoruo na bokumanya in fact ndogego konya nekelinga personal enambe go tomete ne yo muntu kawaida Safaricom muntu gutumia ne yabanga nago savili njenga Samsung mmoja ninga ngo korera information ose communication ere official enamba ngo tumia ne obvious ni gutumia yana ne yabanga nago savu ningotenga Samsung liko savu na no manyo muntu yo savu motenga tumie namba ya obvious to kwa nero number 2 ekara konya ninga ntuge wende ko sino korekebishe namba yawe bwate shida ngendinge korekebishwa sesimi oko gendo obvious asire muntu yo nyago tebinge mama malita gara kabere mote ni meta Safaricom mwere tiganga ndororo ninkonye rwororo utole simieyo alafu nande bundi okonyora emekora ya manyire squeeze yo muntu nko kwesimi yago muneye nabo kongesimi tobwati na flash namba yana kerona flash ri namba gari rikanko rikerie tariane na rika 0722 000 as a name bano ngwakira kwa bwan Safaricom kindly motige kwena na jisimu kero mwamanyanire no monto save ayo manyene na babantu bako iberura isira
umonta we save kumbe save nga 0722000000 kira ko roma nyanga Safaricom yanga baturende omurani nago tebaiga neba muntu ntete bonto to kora awareness ya customer chitu neba umuntu save ya likira Safaricom kokoro umuntu achagotenga batagintu gete instruction chinyinge kare boli ya yegente nkerikene kare abutulisi miyo ayo teba ngo chanda so bisi Safaricom te uchagotenga bateke koreke ya ndiro korayo kwanda pocha la biashara na is one of the ways by the way abantu bakwibiru naro chibesana na kioko register muntu ko jate banga tanko register nte pin ya mpesa kumbe ne chibesa ngose omete pochi la biashara ya tetesa abantu bali abanyabiashara abakaba kemuna mama mboga bali motorbikes bali bakogendi tukose chimatatu pochi la biashara keroko register abantu mbaro bagwita ba Safaricom most of them toko barakachi brand ambassador ba Safaricom muna bagocha barobi bagotebi bata star 334 hash nande tariero okobata nayo okobata SSM yago kwenda option 8 kwa beka pochi la biashara no konyora abantu abange esi bakoiberu ndinga bakwena ni esimi George bono muna kwena ni esimi eri ero monyenu ebatero omanya gogote inaki bekango epini yago nere kwa mu epini omete pochi la biashara na mpesa pin nere epini eri bono once kwa moire ga takoira chibesa kaindi likere kera achire go korejere stera mpesa gose pochi eli ya biashara bate you star 334 hash ayo monyene to base kwena nesimi na ande remember epini yago ne siri yago muntu tabwenere tikomanya epini yago okonyora abange bakoiberwe sauri bakwena nepini nande confirm tari onde bwensi ora ko register pochi la biashara nguwe tatoreti field yari ntobwate baji abande babwate chiyoni muntu awe identify Safaricom wakora nande tari obegete t-shirt bona inga nonye sambaza front warenga kwana na t-shirt unabono mobiza Samsung ga abwate kadi ya in fact kabisa wate kitari ya bake namba yae otaramu details kabisa alafu tia bantu batie kubeke pini rahisi ya mpesa that's just a by the way yani mondama itenga ki esi paka ewe chis 2 was 1 2 3 4 warende Safaricom mtu atema 1 2 3 4 mtu anyerusi makabuko at least kokonya bakasa babaino bayiberwa moto rengerelie namba at least ira kokonya nalia bantu batakwibere chibesa nzuri sana hii bono naki what are some of the things mwachirenda chirinde gotema go protect customers baino kurwase obuyibonga bono obwega ba fraudsters Safaricom bona iga mbabu ate yujiulize campaign ya jiulize ndengera ti December ntwarengo togo tarakira ase togo tebya abantu ebori uyu Safaricom nande bona igangwe educate tora abantu educate tora abantu muna bono mwachira muna tuachire iga nande abantu be mpesa bari togo tarera na barobu ko ba educate bare nande togo gote ichi message nkolika tore twatema na kipini yako siri yako twena nonde bwensi pini yao twagotebi kwa beke password esesimi yago kerege ntongo teba tore bone nande bone ige togo teba koroko anyoliro moibi gose nambe yutuma kwa inamba gose naki ogotoma inambe esi 333 wa block Safaricom wa mo block na riata agendeko koibero moto koibera abantu bande nechi app chinonji manyi nechi app mpesa app na Safaricom app tali app ende yonsi go tali app ende yonsi SMS yu ya 333 na ande mpesa app na my Safaricom app na boko report yomo alafu mpesa chi app echo customer chinto chicho very sensitive morino tebirenga esimi yago ta ko monto tamanyeti neba no manyete monitor nyo kwa moire rig link yako bata kere nganto yo chi happen umaitaka kwa download ligo say my Safaricom app omonto na bako remotely na bako rusibese chibese nya bako transact ka gotumia app eyo tara smartphone esimi yago so yaikeiro omonto akwa nyo ko bate smartphone kwa nyoro monto mokora o download the app eri Gara download the app mono ko ibere chibese ko baraisi
iko bono kaba very keen montage yako pata simu yako ovyo o download chi application yechi chiaba na chi abere chi nkongu sana siku hizi asoko koraki asoko ibera ngana ta technology ere kabere na bego konya ande sina bego koraki na bego sali iniko mesha iko bona so gwanja naye urato konye nge customer rende simu yako takonde bienzi keranga kwa umuntu yo tamanyeti ago download app yeyo naenda mago koraki akorobo ibya sera ini yeyo nande basically abantu avoid free wifi. Yes, free wifi one regentekia free wifi by the way abantu nko babare hacked avoid free wifi avoid nonyo chilink chiri more WhatsApp group omuntu otuma ibintu omuntu otuma link go chalia kwaigora suru avoid kwaigora go sign up gento understand go sign iri kwa iberu chibesa public wifi afadhali nogora chi bundles chia nabo go promote Safaricom you anawa otumiere wanawe you kobwa kwa iberu chibesa avoid public wifi. I think igera bebu yatonse kugura sabategali na barabwo maybe experience kiabongeto igore na neto respond ebintu binde chiteka tubwateke kanchisaine elinde tonyare kurigeri guchia sobo ime 0706 18 18 22 ne namba yaba gaka namba yaba nginagere 0796988630 ayakabomo umwango naende ukwana so bwango naboko she experience kiabo bisa no baleke gonya neli bolio bwate nabo baukira neli gega ya maseyamo yaturango igwega KISII FM hale wakire brigadier mayakana bo bisa wakire uya yole wa dire mtetezi wa wanyonge Paul Gechionya kisaya kutoka Ngeliswa nate ko boli ga bu because igoryo boivyo wa anda bakoje baibira banda kibet iki ko gara sengenjo ko nyorure raini na bono kurukare raini ya kabeire ya moni ya garta bakata ko be kajire ni kwa reje sa kwetani raini ya bu ore customer ya ona abunje na nate ko boli swale ni sababu ya garta bakareta umundo koreje sa kwetani raini ya. All right kwetani libale no bale gaiga chanisikie huyu KISII FM hello yes bana baminto bwakire byo studio pamoja na bagani baito bwakire ono mwana w'abanyamatuto maidani origeze mu cyarongo ripori ya naso bwango una mwatwegeria mangana inga tubende kwerenda kurwase mekora ripori ya nende koboria so bwango Safaricom konye nda bwatenje twari kwaka gwetera 100 gote 234 kwanya response kwa nde option iliyo gotenga kwana na customer care bako batwatenga otensiro kwa kwana na customer care option isi kuigite yo ngatotema koboria yo magantenga squeeze bako taka umuntu ogenda ate customer care kera kwa the issue tinge kera bari kuruti option yetu ari kwa KISII direct kwa na customer care kera no muntu tukutacheza kwa tete kokonya podvas watemle podvas yangire kwa na namba yabo tuli kogenda turuti kuizyo no maidani tamochani hiyo iko sawa asante sana kukurana libaro mwancho mote kerali ntagetemba sabe tutumeke namba ya 0706 18 18 22 no namba ngina ntagetemba tutumeke namba you kindly hello KISII FM bwakire byana wao mbia mono sana uyo bwakire yo ngiye syavinja ngoro nyamwanga bona nale kubolinga abantu abakonyora bakotana jinitani ba erikio Safaricom abantu bali okonyora bako uniform abantu bali bonsi nawa yabale ute bakotungaine kunagiyate bango muntu aho batevinga ngora chesira kini kumena mukora ngona nata kumanyanga abantu bali bonsi biyabale omo bisobo bali gango tiranira yale nenchira turabamanye hello KISII FM wakire buya aya ningo orena rero korukuna magata masere kinyari ari masare keru nkewana na nkora abagoli igabara yabaminto abakonyora kero kende go muntu urikire esimie deni okobesire yani bakorukanga mudogo lakini yakwanyora na kero kende ko mubwa amabere ihe irira matuka ayetaniri akatara akana bona urande kwanyora bamusiete iresi ni bona rende nakyo muntu yara nyare wa konyora na inde raini amanya gotaka gwakana igina kinade mutobori yageje okay na inde rende abarabumba bwe na tibako rumuda akabamanya na karakendo muntu na bwata shida matakana okay eki kiamachiko basika lakini it's kwalione customer yenu kumwiranira mole still no problem 0706 18 18 22 na ronta kitu tumeke tuensi mwacho motegereri abangina ndoche ni kama inatashwishi kiasi KISII FM hello KISII FM bwakire
bakira nati Bwakire buya. jaba nabo basa afuna mwategere ndategera magana mala kitege ndagenda takambo yuno mugumwe kongo jana kuligoma Kuruligoma. Mbara banta ba mabagata bakampo mbajwa cyane bakante bituma ko cenge yirende mnantu bwate gaso ko ko moirio ne kabatumira in fact bono ngana batumira kibese bono fakita kana jito ko bwati kabati ko ikera kini ka ka police karoka ngababoria bagante to kan to bari bono kana ko hande ba police bagante bono hande bakamantuma ko to masabari ko muju sabari ko bagante bari ko taka gento ko birekyo ngabungange na dengu ilu ko police bono je ko to ko ke ba to mo to bagante ba ko to police hande ba ko to ne ke na taka police ka mono mi I think like tu ajere tonyara usemia bantu teikera abuo ikiera kongo sana. Aya, acha nisikie huyo mwingine KISII FM. Hello. Nani umari mbiyore Mbia muno sana. niyo na basemia basabari ko mu magwa sere dio Mbia tole twensi. Mbia tore. Renda kana samule ko wa sasa nje ya biemba Kurunya biemba. mbadere mbara sengo torejai igomba tegareta buya sana. Yes. Ande mbiyamo na singe njo wachira kwisika tosemi na to kwanta koba. Okay. Ibodi ria neneli. Yes. Omondo utomere kibese tubwati pochi ya biashara. Omondo yume na kuganirania bama na kwirani bwangu amese kibese kala mwakeire kala baba ngato bati mbaya. Bakura ile muta ke bama nya anga 24 hours amwe kwani kibese. Oh, reversing. Omuntu agwakana aindo reverse. Ando reverse. Yeti kabaga ndabana bara ilanga 24. All right. Tuigure libodi liao. Tusikie hapa ni wengi KISII FM. Hello. 1% Thomas Bundi, karibu sana. Kurwa bumajowe gerongoroli. Iswali ya neneli. Yes sir. Ekero tuanyolile message eri tuatumire go 33. Ikigatu nkibako mu broker ko bamumanyide sengi namba Jones idingira gestre. Ikisabali ko mwe kaliko tekeri abantu bari getambokero yuko babwata. Nariyo bwibora ake sengi cyabandi bono togira to ko bwana ancho ngana nani sabali ko mu kutubwati yaje ko toivera. Akibanye neli swali yari mbiyamo. Obisa Bundi. Ase jo nane Bundi wakati atuchakereri oli eyo. Ikiyakara mutariko babwatira mubaligie. Ni swali niligia sana. In fact squeeze tuachire level ya kabere. Ngo block story. Nane kana mogo follow buya news cheito. Squeeze ngo bara arrested. Yeah, sure. Mwezi kule news squeeze ndiko block ko block weka. Abantu babwatira abange sana. Abange mwenye mwamenye kesi kya mulod. Abantu babwatira na abange sana. Because squeeze as a customer yetu ya KISII, we can confirm ngandro go block weka. Kada tu block iri ngandro second level, we are working closely na DCI. Abantu abungo bwatu bare squeeze. Yes, we can promise that one is working. Right. Ko bwatu bare na ande once ko atumire iyo omete kero ya block iri utari konyore eniana ande entira ya goti ko ibero omuntu orusiri gwe system omete nabo ago gotomera tomo block gose to report otari reportiri otati report tiegente kio oyuonde goso e customer oyuonde nabo ikoiberu bono muna ko reportiriga ogochigo konyo oyuonde nereta iberu nande nko bwatere editore babwatu muntu nara igoborie riswali akwena mabori nara igacha isikake munabona yoko reverse muntu gwakana of course na yaringe utumira GPS lakini endo reverse igabolinga mware kwira no in 24 hours and stuff. What is the process yoko reverse GPS morin? Ritangani poche la biashara toko reverse. Ikiragana ko make very clear. Yeah. Chibese chira very vast. Mondongo kuligia karai. Kara motika ne studio yale. What is okay. Enale ko tebanga poche la biashara onye gwatume sibesa cha poche la biashara toko reverse. Safaricom mwenye nera akere recipient confirm transaction alafu me ko reverse. Ebese ko reverse ne send money. Ili kutumira omuntu straight as namba ya M-Pesa. Ezali kwanda poche ne biashara ne separate. Ine biashara mpaka to wakere we confirm nga mwaka no yo biashara tumayo karaki tumako reverse. Alafu number 2 you have 24 hours. That doesn't make 24 hours. When you watomere mori ni chibesa na mori ni wrong person
untunga Safaricom tuwakara Morin. Okay. Morin ya confirm atenge kende bese itiri cyane we reverse immediately. Bona ekere kwerenga ki nekera konya Morin simya yerimete. Wose Morin otebire ngasende liyo gindrororo inga time ginkoba furi mokoleki mungagere so it takes time mpaka 24 hours chakoleki kwanya chierire go 24 hours otobekete nga inga kiri to gukora upelelezi go guchunguza nga nekene kyarenge so tari rasima ngekora 24 hours na bakonya chiko even immediately kaichoria njera ngekene yes so it depends response yoli watomera nga mbwango kya correspond okay nande kutwanyoreta abantu abange bebyasara ababwate reverso okonyora omuntu agwakano o reverse bona iga ntumuna Safaricom tuachira on the ground ngu educate tora abantu gokora tore ti advertisement tia pochi la biashara ori omuntu umunya biashara obwate pochi la biashara okonyora omuntu abwate pochi la biashara woselipa na M-Pesa nande lipa na M-Pesa yu etokoro instant squeeze Safaricom ya advance ri na batokoro instant ori otete lipa na M-Pesa tuamoroseri tuamotigeraga bona from now konyora reverse on chiyo nonye send money ndimo limo lakini nonye iganto bwata hakikisha utara atumira umuntu to bwata hakikisha kwa confirm usomonto nero ikwale gutumira bono fraud ya punguire bono ya send money reverse nara obulinga ngikora mukwala wabantu ko register chiraini gwetani ibere yes na mutagarra nari ngenge swali tanga litangania chiraini ko register teri entirely Safaricom ntobate company ko communication authority nere ko regulating chiraini nenge customer nze gutwara ntobona Safaricom no ko implement policies cha serikali so number 1 number 2 ntobate freedom no konyora ine yago no bate maybe abana no bate osen card tracking yokora so rijiko ndiko ko restricting abona sengencho obobibo ibere ngotwale nambe ya moyoka so because of that freedom na expansion ya technology and all that communication authority ya guideline singa chinambora tware M-Pesa is 5 as M-Pesa 5 maximum of 5 as M-Pesa registration but when it comes ko twale namba kawaida because of advancement to twale ya technology monda na kutwala jira ino 50 kira kanya obwate osine business ya card tracking card tracking wono na woko twara kere business obwate jira namba ya yego deal ne mechando yera ini obwate chi wifi squeeze there are so many things bia jire vi ero tware ya data bundles kiango wono freedom eyo lichi kondi eto omo Kenya go igone serikali na Safaricom mete bingo kora kulingana ne lichi igo again to kitoka ne kelibona matware chimbinu cyo protect your customer ine legacy tunga umuntu no tukira ini 10 ngo monitor tunga cyo kutumeka the on tware the system ngo artificial intelligence ekoligira likabisa nga kyo gutumira ini yao ekora kende yonzi ketali in line na obotumie kiwera ini eleni yako ba flagged that's why umuntu mambya kuboka kwanyora era ini ya correct ya siki because artificial intelligence jamon teketali regular ikatanga ya kala investigate check. Do you know I can tell you that happened to me in November. Yes. Nimbwatera ini mostly ngo to make us data. Let me experience kiambera. Yes. But now somebody paid me using that line. Yes. Yeah, it was blocked. And they began to the retail shop. Case is not regular. Bari nambeye egente korana bundles. Yes. All of a sudden, yes. So artificial intelligence here kwenye market ya banga no can you investigate this line? In fact, they confirmed my identity. Transaction I agree with that. So those are some of the measures to awakening a Safaricom. As much as umuntu utwachira ni chinyinge ntobwate chi system chi common tanga kichene chiko tumeka. Yes. Mnaro bowling to agre 100 go say 2 3 4. Yes. To akwana ne representative what happened? Number 1 kwara mori na the customer just Safaricom jikire 35 million. So a capacity area customer care 100 234 ngwikere ya ingeru. But on the biens you're registering a voice biometrics at Safaricom my voice is my password. Nkwendere through. But onye to register my voice is my password abura bokonya bata bwa option yo kora yo kwa na representative. Okay. Yes. Okay. So again to coordinate linga onye nkwa registered we have opened up franchise shops na care desk. Kera asole onye ko go se keroka ko go se suneka
at least intobekete duka itoro ye representative ego konya abantu beri eyo muna customer care. yes so we have to expand the any you outreach yeto as the custom for sure no embo songo gana I don't have to come back they are on to everywhere I agree okonyoro no emorin na wago sort yes so we have done that sorry aso yo tariko to ikera but bali voice bio na bosira ko register kwa 100 na wago tumia option hii at liye okobeke voice my voice is my password na we option hii kero already bono we have you have deposited your voice ndo bwata bono nini yago as a system yeto ndaisi kokonyu but still na bako konyu kira sasa ura mayanga turi gutara tambo taromera muntu Safaricom as a franchise wose care desks morini eli ligotungete abantu bagweta ne Nissan kirikire Safaricom na kingo korama nyenga abantu abana ba Safaricom gusena abantu abangao yes omete munabona iga Safaricom tobwate chi partners ntagete maiki ya bange na sore kabisa naliyo kwigweka na kwana okay munabona iga Safaricom tobwate chi partner cheito chi partners abo tokobara kwa dealers abo nabo bakone airtime na babwate abange babwate chisimi chiriti alipa mdogo routers ngokora bare fiber nande ngokora bare line registration esi chivanie chinkonyorore si chidila mbari geta abantu kororore erigeri ya Safaricom kororore chivanie yes nkwenda chire kirasi bono munogo chikoregister eraini make sure norange angene gali eyo esa urkende gionsiga korekana chinini chigarie chiya Safaricom to chimaete chionse nje no ntomere number plate ga naboko manye ne gari yango ne yango bono make sure kwa beire registered angene nga egari eyu nando ire number plate kende gionse nabako ntebie number plate na manya korwali muna Safaricom komanya tore ningokora iga ngokora register nande ntobwate system yaito ya partners up omonto na okorera amagosa ntoma etera ini eyu ningo register tisi minchiro chia Safaricom chia tira bonega chiroko chikoro kumobigo intwe togo chiro kamobigo once na register na bonko manyana ki nesimie ya nyarebe na nyarebe nero ya register korwe dile oyo twakobwaterere aye onde bwasi na okorera amagosa ire number plate tomando bodi no nyomonto bwe mpesa naki omobise ori ogogotenenera field nkonye namba yae tomwakere vizuri sana na robo ligoria chimi cha mudogo kero kende kwa delay kwa kana kulengana ne agreement ya ino ya siekirwe mwamu hiyo motaka kiloboli msabundi pole kwanza so goshikirwe raini lakini ngakieli tokoba ajisimi totenga bakoba on boarded yes nkoba atole terms and conditions in fact ko kolesi mailing ko tikyo lwatiki wa accept neki banjira ne tabaro ne rwanjira to manyane ngaginko ire matukata tuntara ndi meliwe esimi ane ko agatikya ga accept because I say terms and condition are very clear. Maybe with the time ntoranga kutura lete terms chigo consider abo especially ya moto alete squeeze kare watu kutire simi ose ya kwa ibeiru squeeze ndo wate insurance waka no simi eyo karanja alengoro onye yasirire ni kwa ibeiru because squeeze twabekere insurance esimi eri ko kunga neon smarter 2 yes bali bakwireli alipa mdogo ekere ya sire insurance wabekiri na bugana igo ntu andere kurigelinga ngakitura kore kera kenya sto kora se feedback ye customer na komiki customer ye igubuya igo to igure ni aye amaralamishi aye ntwerese bali batende product ye alipa mdogo toranga kibara balance ya mangana yes I think you take chitubwate isano nabo toko wind up sure. Linde tunyare gukora chinkwana chetu cheritskolia rero I think abategereri baito ba isane kire namagana twere siraiga kera twatachiro almost all areas especially samagana ya fraud nige ntokia irira abantu basirichi bese in fact nego resi mimambia ekona yakore activation ya fraud umuntu naroshe story otebanga igangaine twenga ingana and I think it's also among us advert watega ngeke ntongere kiana giatangirwa support yes tomerebe sebono iga lakini yebeze ngorozi in fact ngukure yaona ende comment echinde igoro no libwa misini naye ngo appreciate asenje effort yes muntu yaka kama sakume bunatumeze jibese yes
inkiura tebe kyo moelio mo bisabundi kutogokora chinkwana chetu ritangani ndete kampeni yetu bwate korukunga jiulize ni ukweli yende kyaracho ritangana giko cha somo tuwe karo jiulize ni ukweli eboli yango ngenzekero mo ekene ojo monto otunga kwa winiri gose promotion ngete ngwanya go participate ngakibona ko winiri go tuma chibesa getenga na jibara facilitate ko uchibesa echo go kende yansi okora kare eboli nga nekene karabo nono yo mino mone nsema nga na rikeru message yo sina keru simirere nekene era abeboli ekina kirato konye gutanko bo ibyo bwa beiro bonge number 2 na goteba karato gukorera data ama information ya customers nga Safaricom tonyo protected 100%. Yes. Information ya go nturigo share go senturigo sangana montonde ngora rando officially o mogaka gocha ne idio mongina te statement karato kumukani nga yeras monginache abaho kumisana nga umonginone nga kyoko batonge statement no monginone mbote mpaka marriage certificate so Safaricom we separate any business we protect your privacy and your data share we don't share in fact nto kumpaka certificate nge company yamo erendete information each customer data protection. Yes, data protection tukaiwe certificate. Yes. Maureen nkira kwana kyo mwali tokole chinkwana cyalero Nchente gukorera otaratume besa eboli abamba ebese yene nendonge kweri eboli diulize kende kiyonsi ogokora number 1 tigana kwena nesimi omete once kwena niresimi manya kende kiyonsi naboge goko egokobera epini yago nande nesiri yago takwena ne epini yago chikese stinyinge necho epini na neto monto akambekera okonyoro na nete kenyore kegime pini ya wa maidi ogotomera chibesa chiagenda ebori gaki nande simi yago beke password beke elock ondetamanya na ritogo gokonya okonyoro nde bwensi eshidende yonsi oso yu ogotomere namba remember gotomera esi 333 message rinya forward which 333 forward 333 yes to avoid you all right alafu tiona go save pin ya idea sisi ni ase phone book kwa monta akunyibara isi otherwise tiamba kirenga mbya mono chiteke chibere chatigaire tiamba kirenga mbya mono sana singe chinga kimwanya orego chaga igago semani nabagusi nabategera libaito na customer cha Safaricom kubwatikana nebintu biri ndabantu baito bamenye buya bakoro bonchiri obuya onde tabasa kumia najira abe buya Safaricom kegenda to celebrate miaka 24 abaganiria maya sana asante bali batutegerete ko rukyondo nara message kuri ko by the way sidra nyaboke akunga karo mama alam banta bange ko nubo basi buke taurio nyamache asante sana soko tegerera chikaso cyagu si chonsi jamira asante soko tegerera na ntobe ko bamo tuendete kuringa kitura konya nga kitura ina uplift community na Safaricom tuendete ko borro na ino. All right. Ya mona sana. Piante tena inche goteba. Asante sabantu bempesa omudosio itoma fabi. Kubai nere na abato korana barobo egasi. Kero monta asante nechi customer cheito ni numoto vegetega. Tunashukuru sana pia. Muna KISII FM asenge joko batera noko tukubakirambia mono sana Safaricom. Asante sana. Mwacho motegali tigatokore chinkwana cheito gabwe takeke ya mere bosigo igamo Purity Nyangweso atoretera magana ya senchira yo bwikirano ya chinse satunkwira nande linde tunyare kugendera no muroberio bweri tukolia rero mwacho motegali nchego nkoro kwa Ronald Mayaka Brigade kaba maiso Safaricom nigo bagwaka wetera enamba eyemoyoka eyere 0722 000 nabo nigo bagotoma MSMS wetera Safaricom gose M-Pesa yoka tari namba yesimi ya bene kokonyora MSMS wetera enamba yesimi ya bene abo nabakora aka eriboti rimorioka wetera enamba 333 ase entera ya MSMS elio Safaricom eimokie getambo kiro gichanue and take control. Simple, transparent, honest for you. Igoro
Omwancho mutegererio KISII FM nigo tokugwakira ng'ambia asogo tokore station ya enjore y'omugusi. KISII redio bora kote nchini kitamba, burudani zimurua zote wanazotupatia, wakitupa burudani nasi twazikumbatia, wambea tu wape nini ili mwende ritaya. KISII FM. KISII FM sasa ni moto tena wakuote ambali. KISII FM iyenero enka y'omugusi. KISII FM enka y'omugusi. KISII FM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka y'omugusi. Rwa chintandanye chense gosi jenisi tuwe bangete 2027 tororedi saa 12 ga twetiro mungwano ya matiangi mapema ina lili raito bwate mono mona baba kulia school wale yaido oyo kora mujenga akore oyo konero ne chingeni yaoni ekira gento kirarete faide se vijana babura kamange no barega iga bakorera barabuna baba igwete chinse chinde nganko egubare chibesa bakonyera abana babo intuga iga ntu anakororekio serikali gakine intunjare gotoligereri Kenya majenzi nyinyi ndio the story of the future. Fight for your rights bwana. Pambaneni muhakikishe mumepata haki yenu. Sio kukaa hapo tu munaogopa. Kama viongozi tusiwapiganishe watoto wetu. These young people of Kenya, they don't need violence. They don't need confrontation. They want jobs. They want opportunity to engage in business. Nensingima aya namangana maya KISII FM tangu chinde chonsi chitayo tegogoto weiwere. Chideka ni bere chaita ni rigori chense isato chabono mambio mwancho mautegereri amangana mayesi nchira yuwekera nukura KISII FM inigatiri na kolega ni resi nchira yuwenye. Murabensi ya Kenya Mosque William Ruto nigo abasiriri abamiriri abayibaga siasa na gatababu nere nigari no baremu na chikobwa sabochero bonene bu mwaka buchiri 2025 na kwire nabisi buno murabensi ya Kenya. Menyibe wadi ariane gotoka sebunge bonchari county ya KISII nigo bagendererete kwa wakiro kuiguro gwiciro ya nyamatutu aschinse mo chabo gita chire yu yabete kuigura bene amone serikali ya county ya KISII aburi tukorigoro. Aba menye kurwasi kinyoruke namba kigotoka ime wadi ya Masimba nyaribari Masabe county ya KISII nigo besokiri na kwemurunga nigoro yu kuburu estima sense miyasi kakyango mwako yomabono. Numwaziri w'uburimi Mosque Mutahika gwinigaine keri abakenya bunaniga guceko beka umuke bakogorere sector y'uburimi ga Kenya irinda barimi benyo riri faide ngiya era bakonya kwegenderera subugima. Ayamuna yanda mangu mwancho motegereri na koreganira bono ya nyora sinchira y'ubukirano. Omwancho motegereri bono toerera uyaigwe bunagwateka kurwa semesa ya mangana maya ime ya KISII FM. Aya namangana maya KISII FM na Purity Nyangweso. Abamenyi kurwa sekenyorukia enamba kigutoka imewadi ya Masimba nyaribari Masabe county ya KISII nigo besokire na kwemurunga nigoro yo kuburu estima sense meya se kakyango makoyo mobono bakwana nabarike mangana maya bamenyi abunigo bayiriri buna kampani y'inguru cy'umuriro ya Kenya Power nigo yacitense meye karusi transformer ikonya ya sarikira asitense mecho asibegene tebuna enya ngubeko yari ngaruro asobwango kurinda sigeke kigionse kyango mwako mugima tibanya kubekira transforminya bamenya bunigo bago tebabuni mirubiri mengeri gani testima ngo yira nigwe magiga sense meyo nibukara bibusari ya comment kana chinsa cyabutuko kubatakana nekemisi kirobono batabwa testima talia na mbuga paka Gekonge paka hoteli ndio abwa testima ga transformer ga salika ya salika Kenya Power ya karusi ya tano rasiuchi tuatemere gutuma mwana gwikyo ya sinde mukaji we namba ni fact twabere twaro muchando monene sana namba
twagatwara estima lakini mwaka kongo eroji tutabwate estima Kenya Power gaje karusi estima ga agatopromise ngo torendera baro muriro kandi barozi transformer yabwate misinsi nini ya tare ukora nansi kumbi lakini twakoro mwaka estimetaria bibwa mente kanini nchebunango kwana igeze kya bombati no muntu nyumba 10 kuruwe konge obo bibwa mentire etokuminyo kya babibwira bona twasinyina eserikali Kenya Power nterina estima mwato udete koruga twachandekire muna ncho mongino ya mobwe echiro twakarure late lakini yo tokuru mapema isauri obukubango bwa butire sisi mitwaga jate iri nyomba bona estima teyo tokoira tambe bona ndori kuchitwanyara bateja okobo morero gotobora no eskuru abana mbari gosoma nyomba bana mbari gosoma estima teyo ina betinga naro konyaro bosi nyomba eko bakongwe ko echitingo togochia satambe ekare tuirero ntrokonya goikerani etinga gekoro togochia satambe mono bamenye abo nigo bano babulire abarayi babo bakorago no mujumbe bensemi ya nyaribari masabo muske Daniel Manduko wese yagati na gusugume company y'ikinguru cy'umuriro ya Kenya Power irindira ni transforming ya sensemiyo iri na barubu banyo restima ni woito Manduku Dr. Walker Manduku ugwa chagete byasane karwa yitu tusaba chukura na tokaranga no tokonya lakini bono okonya gweto tanga nebe so kwara gotoa niko kwara gotoroseri umuriro uyu irane elinde eri abantu turwasumu sunte tochasubura KISII FM enka yomugusi nabamenye kurwase wodi Ariana igotoka mibunge bonchari county ya KISII nigo bagendererete kogokera okwigoro gwiciro ya Nyamatutu igotoka chinsemo cyabo gita chire yegoreto benene serikali ya county ya KISII aburi tukorigoro murubiro bwo kwigura chire yinigo bete gukoragwa nabo bisa kurwase serikali ya county ya KISII gati abo mu bisotenere tamangane ubunchiri ya county ya KISII umuske Isaiah Onsarigo asebono obachoreta matukabiri yo gokorera ubunchiri ya sikiriyo ayari tukorea Jumatatu amo na Alhamisi echirega yaba declared ko matukabere ye ase week that is Monday na Thursday comparate ya samangano obwani bwa chingenje butindo chonsi amone chiombe echirego igoraiga nabera abo bokonyo bari nago cyase kenyoro esengenje yo kotoka nanga no ankende kelia abanyakenyoro batagetega iga na wagunyora